Ndagira ngo mbasuhuze mwebwe mwese mukunze kudukurikira kandi mbifurize umugisha w'Imana abari kure ndetse n'abari hafi. Nkuko bisanzwe ni Cyprien Hakizimana, mushobora kandi kudukurikira kuri channel Gusengarwa cyangwa se mukadukurikira ku Irembo Ryera TV. Rero turabashimiye cyane kuko mwagomeje kugaragaza ko muhagararanye natwe, ariko kandi tukunze no kubona mutwandikira muduha ubutumwa bugufi cyangwa se mukaduhamagara mukatubwira ku bijyanye n'ibyo dukora n'uburyo bwiza bwo kubinoza. So rero ndagira ngo uyu mwanya tuganire ku mbaraga z'amasengesho. Gusenga bisobanuye iki mu buzima bw'abantu? Gusenga bihindura iki? Gusenga ni iki bivuze? Mbere yuko twinjira muri ayo magambo cyangwa se mw'iryo jambo, reka dusome muri Luka igice cya 11 umurongo waho duhere nko kuwa mbere, byadufasha. Haranditse hati nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati databuja twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati nimusenga mujye muvuga muti data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'umunsi, utubabarira ibyaha byacu kuko natwe tubabarira abaturimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwoshya. Amen. Narishatse kuvuga ku mbaraga z'amasengesho cyangwa se ku mbaraga zo gusenga. Gusenga ni ikintu abantu benshi bakunda ariko banatinya. Gusenga, imbaraga z'amasengesho ni ikintu kibikika. Gusenga ntibisaza, gusenga ntibibora. Amasengesho ntabwo ajya abora ngo uvuge ngo narayasenze none yarashaje, kuko niyo ugize ngo arashaje ahubwo aba yinjiye mu kazi kayo. Gusenga ni imwe mu ntwaro ikomeye ikoreshwa n'abantu bazi agaciro ko gusenga. Gusenga ni ibintu byagiye bituremera ubuzima, ni ibintu byagiye biduhagararaho twageze mu kaga. Gusenga ndagira ngo ubyige, ndagira ngo nkubwire imbaraga zo gusenga. Haleluya. Gusenga ni ikintu gikomeye. Gusenga ni ibintu bidasanzwe, ntabwo ari ibintu umuntu atekereza ngo abe yabipfobya. Abigishwa ba Yesu, dore ibintu bamusabye. Ntibamusabye amafaranga, ntibamusabye ko abakora ibitangaza nkawe, ahubwo bavumbuye ibanga riri mu masengesho. Bamaze kumenya ibanga riri mu masengesho, baramubwira ngo twigishe gusenga. Iyo aba wari wemeye kutabishoboye ngo ubwire Imana ikwigishe gusenga. Hanyuma bari gusenga, Yesu arabibemerera, ababwira isengesho nyamukuru ryo gusenga. Ryari rikubiyemo amagambo menshi, nubwo abantu bagira ukuntu bavuga ibindi, ariko hari amagambo Yesu yavuze avuga ajyanye no gusenga. Yarabigishije aravuga ati nimusubiremo iri sengesho ngiye kubigisha. Arababwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nkuko bikorwa mu ijuru. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubiri. Ifunguro ridutunze cyangwa ridutunga uriduhe none. Iryo ni isengesho twagiye turyiga kera, twaryize mu mashuri, twaryize mu nsengero, ariko ntabwo ari kenshi abantu barivuga.
abigisha gusenga. Iri sengesho ryo kuvuga ngo ubwami bw'Imana buze, ntabwo ubwami bw'Imana bwakururuka ngo buze buhagarara ahantu hari icyaha. Ubwami bw'Imana iyo bwaje muri wowe hari ibintu bihita byivanamo, hari umwanda usohoka, hari ibintu bigomba kubanza gusohoka kugira ngo ubwami bw'Imana bwicare. Abantu barasenga bakavuga ibyifuzo byabo, ariko ntabwo basenga babwira Imana ngo ize muri bo. Kubera iki? Kubera ko bazi ko bicaranye forode mu mitima yabo. Ndagira ngo nkubwire imbaraga z'amasengesho zihindura umuntu kuba muzima. Imbaraga z'amasengesho zikura umuntu mu byaha yari yaranze kureka. Imbaraga z'amasengesho zituma umuntu akizwa nk'uko bikwiriye. Ndashaka kukubwira gusenga kugira icyo guhindura. Imana ishimwe. Abigishwa ba Yesu baramubwira ngo twigishe gusenga. Somo rikomeye. Yesu avuga gusenga, yaranavuze ngo nimusenga nimukamere nk'indyarya. Mu bipublicite mu bibwire benshi ahubwo ngo gusenga ni ibanga ryawe riherere isurebe ibyo hiherereye ngo azaza huri yumve gusenga kwawe. Haleluya! Gusenga ni ikintu gihindura ibintu. Gusenga ni ikintu gikora akazi kabyo. Gusenga byubakiye abantu benshi. Gusenga byashingiye imfubyi. Gusenga byagaburiye abashonje. Gusenga byicaza abantu ahantu hakomeye. Gusenga ni ikintu gikomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo gusenga tubeshejweho no gusenga, dukomezwa no gusenga, turinzwa no gusenga, twubashywe no gusenga. Imbaraga z'amasengesho. Niki Paulo yavuze ku bijyanye no gusenga? Yaravuze ngo gusenga ni intwaro zikomeye. Aravuga ngo kandi twebwe n'uburyo turwanisha intwaro y'amasengesho ni intwaro zidakora mu buryo nk'ubw'abantu. Gusenga ngo ni ugufatamira ibitekerezwa byo mu mutima tukabigomororera Kristo. Bivuga ngo gusenga ni ibintu bikora, birakora. Gusenga ni intwaro ikomeye. Twigeze tuzamukana n'umuntu umwe tugiye gusenga. Twagiye ku musozi wa Kanyarira dusenga dushaka Imana. Twagiye ku misozi itandukanye. Twagiye Kizabonwa, twagiye mu buvumo, twagiye mu mazi, twagiye muri Banguka Ngutabara, twagiye Kinyamakara, twagiye muri Nyirashuba, twagiye mu butayu, twagiye ahantu hose kugira ngo dusenge dushaka Imana. Turimo dusenga. Ariko igitangaje, amasengesho wasenze muri 2 yakora muri 2021. Isengesho wasenze 9/3 ryakora muri 2021. Burya ikintu bita gusenga ntabwo kubora. Gusenga kurabikika. Ndashaka kuvuga imbaraga z'amasengesho zijya zitsikamira umugambi w'abadayimoni zigakomeza umuntu wayasenze. Ndashaka kukubwira gusenga. Paulo yaravuze ngo gusenga kwacu ni intwaro zikomeye zifata ikirere. Yesu abwira abantu gusenga. Yahuye n'umuntu wari urwaye abadayimoni ngo yari yaragiye mu marimbi. Yari umuntu wateranaga amabuye. Ibibazo biri iwawe ntabwo byamarwa n'amashuri, ntabwo byamarwa n'amafaranga, ntabwo byamarwa n'akazi keza. Bikeneye kumarwa n'amasengesho. Uburwayi butamenyekana urwaye ntabwo bwavugwa n'ibindi. Ukeneye gusenga. Ndarazo de prayer à 6000 degrés. Ndagira ngo nkurangire gusenga. Ndagira ngo nkurangire imbaraga zije mu gusenga. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ibi kuri
hariho imbaraga z'abadayimoni wohererezwa, imbaraga z'abarozi zikwirukankaho, imbaraga ibitega bya nijoro, ibyo byose wumva bihinda mu matwi yawe ntabwo byakwirukanwa n'ikindi, ni ugusenga no kwiyiriza ubusa. ndagira ngo ukunde imbaraga z'amasengesho. nuganira na Esiteri na Morodekayi bazakubwira ukuntu gusenga byakuyeho urupfu rwari rwaje, bazakubwira ukuntu gusenga kwahinduye ibintu byari byapanzwe na Hamani ashaka kwica abayuda bose, ngo ariko gusenga gupangura imipango y'ababisha bawe. gusenga kurakuburanira, gusenga kugukuraho urubwa, gusenga kongera kuguha agaciro. ndagira ngo tunge imbaraga z'amasengesho. imbaraga z'amasengesho zitigisa ibihome byose by'umwanzi. muri njye yarimye ngo umuntu utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba. reka ngo ubuhamya gatoya ku mbaraga z'amasengesho. gusenga gukora ibintu bikomeye. gusenga ntabwo ari ikintu gisanzwe, gusenga ntabwo ari ikintu gikinishwa. gusenga Bibiliya iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. nagiye gusengera umuntu, ngiye kumusengera, nicaye mu rugo iwe ndi gusenga, Imana imishurira inzoka nini iba mu nzu yabo. iyo nzoka ku manywa yaragendaga ikihindura igisa n'icumu, ryari icumu ryabaga munsi y'igitanda cyabo. ndimo senga Imana irabimishurira, ndavuga ngo mbonye ikintu, ninjira mu nzu, ngenda afata cya gicumu ngira ngo n'icumu, ariko sanga ni ikiyoka kinini cyane. senze ngiye kubona mbona kirirambuye. ndagira ngo nkubwire imbaraga zo gusenga. mbona kirirambuye, nanjye nyibonye sa naho ngize ubwoba, ariko nibuka imbaraga, numva umwuka w'Imana njeho arambwira ngo komeza usenge. ndakomeza ndasenga, ngiye kubona mbona cya kiyoka kirasohotse. ndakomeza ndasenga, kirakomeza kiragenda. ndakomeza ndasenga, kirakomeza nacyo kiragenda kirasohoka, kiva muri iyo nzu. tukiraho umugabo uwo mugore ahita amuhamagara, aramubwira ngo niki cyanteye mu rugo rwanjye. imbaraga z'amasengesho zari zikoze ikintu, umugabo arabyumva kuko ni ikintu yari yaracishije cyabaga mu nzu, ariko cyarateye umugore ibibazo byinshi. umugore yarahinamiranye, umugore yarataye ubwenge. hari ukuntu abantu batanga abandi bakabatangaho ibitambo. ndagira ngo nkubwire ukuntu imbaraga z'amasengesho zikora operasiyo. gusenga guhindura ibintu byinshi abadayimoni batatekereza ko biba. gusenga kwakuye Danieli mu rwobo rw'intare. gusenga kwatumye ibintu bigenda bihinduka. gusenga kwashubije ubuzima Hezekiyeli amaze kwakira ubutumwa umubwira ngo tegura iby'inzu yawe. Hezekiya Prito, umwami Hezekiya yarahawe ubutumwa bumubwira ngo raga iby'inzu yawe, urupfu rwahageze. ngo ariko yigira inama, aravuga ati nta kindi, iby'urupfu niba rwaje, ariko reka senga Imana. gusenga kwirukana umugambi w'abadayimoni. gusenga guhindura ibintu. nagiye sengera abantu benshi batandukanye, ariko nagira ngo nkubwire ngo gusenga kwaremye ibintu bikomeye. ndashaka gusengana nawe.
imbaraga z'amasengesho zitigisa umugambi w'abadayimoni. Imbaraga z'amasengesho, gusenga gukiza indwara, gusenga gukiza sida, gusenga kwirukana abadayimoni bakagenda bakava mu rugo rwawe, bakava mu kazi kawe. Gusenga byica biburizamo akagambane k'ababisha bawe. Ola teta la basande legonde rotasha kireba mandote kiria bondrere wila lazare topifo odekitirizme. Gusenga kuremye ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Ndashaka kusenga reto salabande totikidra. Ndashaka yuko usenga Imana ikagukuraho uruzingo. Ndashaka yuko usenga Imana ikagukuraho icyangiro washyizweho n'abadayimoni. Ndashaka yuko usenga Imana ikakuburanira. Ndashaka yuko usenga Imana ikakuvuganira. Gusenga kugukorera ubuvugizi. Imbaraga z'amasengesho. Pinela ale de pole fokilewa zenedo trai. Imbaraga z'amasengesho. Ndumva mbwiwe ko hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Topare foshikida. Ndabona hari ikintu Imana igiye gukora kuri weho. Ndabona hari ibintu Imana igiye kurema. Ndabona hari ibintu Imana igiye kugira. Hari ibintu Satani yari yarubatse mu buzima bwawe, ariko Imana ije kubisenya. Lotitala azele bonefo kilia. Hari impinduka zigiye kuba. Imana igiye guhindura ibintu. Ndahanurira ubuzima bwawe ngo wakire icyo Imana igiye gukora. Palastole elevaliwa zeletotika amangole de bosisiwa zedote ekidepre. Akira gukira indwara yawe, akira kubohoka, akira ubuzima, akira ubutabazi, akira agaciro wari waratawe, akira ibyo wari warambuwe, akira bisubizwe. Izere mu iryo jambo, izere. Ndumva ntegetswe kuguhanurira. Akira kubohoka, akira gutsindishirizwa, akira ubutabazi uhawe n'Imana. Akira rotepo odemo. Warwaye uburwayi butamenyekana, ariko Imana irimo irambwira ngo uje kubusobanura. Warwaye uburwayi buguteye ubwoba, ariko Imana irambwira ngo uje gukora ikintu gikomeye. Hari ibintu Imana ije kubohora ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ije kurema. Akira igitangaza. Sengana nanjye, sengana nanjye. Otela bilefo, sengana natwe. Mana ndagushimiye kubwo kugira neza kwawe. Mana ndakunezerewe kubwo gukomera kwawe. Murimbyi yaravuze ngo nta byanone nta bizaza byantandukanya nawe. Ndasenze ngo uyu muntu yakire kubohoka. Ndasenze ngo umuntu yakire gukira. Urugamba yararimo arwana nirumarwe n'amasengesho. Ijambo ryavuze ngo twigishe gusenga. Dusenga uko bikwiriye, dusenga uko bigomba, tugende uko ushaka. Imbaraga zawe zirema ibintu bikomeye, imbaraga zawe zirema ibidasanzwe. Imbaraga zawe zikora igitangaza kuri uyu muntu. Imbaraga zawe zirukana abarozi, imbaraga zawe zirukana ibimuhiga, imbaraga zawe zisenya ifatiro zose z'umwijima. Oh haleluya. Urakoze yuko ukoze imirimo ikomeye, urakoze yuko ukoze ibidasanzwe, urakoze yuko utabaye. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen, amen. Yesu abaho umugisha.